U sastavu flote helikopterske jedinice nalaze se helikopteri tipa Airbus H215 Super Puma, Airbus H145, Camel K32, Sikorsky SK76B, Augustin Bell 212, Bell 206 i Gazela. Danas ćete imati priliku da vidite helikoptere Airbus H215 Super Puma i Camel K32. Uživajte u letu helikoptera Airbus Super Puma, sa čijim komandama su pukovnik Nenad Nedić, komandant helikopterske jedinice, i podpukovnik Goran Jošić. Helikopter Super Puma je višenamenski helikopter iz familije Airbus helikoptera, namenjen za transport pripadnika specijalne jedinice i žandarmerije, za operacije traganja i spasavanja uz upotrebu močne dizalice, medicinski transport, nošenje podvesnog tereta u operacijama naših stražara i VIP transport. Super Puma posjeduje savremeni četvoroosni autopilot koji je integrisan sa savremenom avionikom. Kabina tipa je Blasko. Također, posjeduje sistem za razleđivanje i protiv zaleđivanja, što omogućava izvršenje letačkih zadataka u složenim